Irish pachal Conor McGregor le Michael Chandler te in fight tura McGregor an liam ane awangin Michael Chandler nena an fight nei tur chu cancel ania Octagon chunga UFC a minglian berpol UFC huanga featherweight le lightweight kong tran lo reng to Conor McGregor in swal muchak to mitam tak ha let fight thul le ani hei wangian Conor McGregor le Michael Chandler te in swal en chaka cricket leito mi puilung oilo po an nual reng ani UFC nei to pa dana huaitan mi puilung oilo beng dai nan fight cancel to McGregor le Chandler te in swal tur ain Brazilian fighter ro thap Alex Pereira le Czech Republic fighter poichan iri por haska te tun thla jun ni somni pakwa Las Vegas a team mobile arena a UFC 303 a fight turin aran chop chuaka fighter pani te fight tur hi keini rama ero tun thla top joni somthum chok ni jingkara en thai aniang UFC 303 a Pereira le por haska te fight tur kan soi main video ma sa kananda UFC fight tur lawkna nimin nisomni pathum jingkara fight nei takte result hantar lang zoila main eventa Australian fighter Robert Whittaker chuan Dagestan khuchok fighter Alice Karov chu knockout mangin minute khatle second somli pukwana around khatna ania ko main eventa fighter palian Alexander Volkov chuan a teammate lui Sergey Pavlovich chu unanimous decision mangin 30-27 30-27 29-28 in an bok middleweight huanga Calvin Gastelum chuan Daniel Rodriguez chu unanimous decision bokin ania just a point back to 29-28 30-27 30-27 ani middleweight huanga thau Russian fighter Sara Magomedov chuan UFC a bultantir Antonio Trocoli chu knockout in round thumna minute ni second som ni pasaria ane bok light heavyweight a Swiss fighter Volkan Ozdemir chuan Brazilian fighter palian Johnny Walker chu round khat nalaka knockout in minute ni second som ni pariata ania Johnny Walker hian an kale fa ne lo nuwa a zonin ne na a chang zawlo ani Saudi Arabia Riyadh khawpui Kingdom arena a UFC fighter thata in lan tam na hi chip chiar zokin ka video masa khan ka da clear le do tan description a link ka da clear le thai ani UFC 303 a Alex Pereira le iri por haska te in tum tur chung chang in bel chiang le don te ang Conor McGregor le Michael Chandler te ayo fighter hi ro khot na dang omlawa athleng ani ngat chuan UFC clear to ten in swal hmuhnawm tak kan hmu ngai arin oma atum ni nan Brazilian fighter Alex Pereira le iri por haska te octagon chunga an in swal kan hmu le don tina ani UFC light heavyweight a fighter ngai event lo pani te hi nikum kumsam ni somni pathum kum top November thla khan avoi khatnan UFC 295 Madison Square Garden anai mipui sing khat sang kwa chong ma an lo in machan to ani fighter tha pani te in machan masaka Brazilian insol thiam le kut thlakna Alex Pereira hian porhaska hi second round na knockout mangin alo hne to a UFC a John Jones a ro lorel to na thin light heavyweight champion kong thren a hreng chun zom ani kumin kumsang hi somni pali April thla khan Pereira hian light heavyweight a champion kong thren him turin fighter tha former light heavyweight champion Jamal Hill amachon le a Brazilian insol thiam Alex Pereira hian first round na knockout mangbokin ne na a chang le ani UFC 300 T-Mobile Arena amnei mipui sing ni chuang ma main event a Pereira te insol ma hian iri por haska chun Alexander kick chu knockout bokin alo ne ve bok Alex Pereira ane lo nuwa a fight le na masabera
fighter danglam le mason ani zia pholanga porhas ka hian akong tren lo chu sak to tu Pereira chu pachon non le ngei tumin malam alo pan to ani post fight interview a porhas ka chuan title fight nei adule thu asoi ngang he ani fighter poison danglam le ton hriat nga porhas ka hian akong tren chu sak tu tuna UFC light heavyweight champion kong tren kol mek tu Alex Pereira machon non le ngei adu thu alo soi to a adu thu sam angai fight anei don ti na ani tun thlato ni somni pukwa India sana cholni zinga fight nei turte fighter pani ta hian kumina fight an nei ve ve to a an fight hanunga ne na an la chang ve ve ani tun din huna kumsom thum paru ko pa Brazilian fighter Alex Pereira hian tun nai maya a fight nei tur chung chang a hriat nuwa pound zani somni pasari kg Japaniarit ani tho asaya light heavyweight a khel thei tura weight duan sa pound zani panga kg somkwa pani ain arit dei tinania heti ani chon Pereira hian kar ni chungin kg som borvelin a weight akat niamangai don tinani tun haya UFC fighter ro pui berpol Alexander Volkanovskian Islam Makhachev ten atum ni nana an in tum tuma ni som khat chunga ari na keji som pani akat aturangkha Pereira chunga hian athleng ve mengem ti lau thong tu offense te zinga anom mek Brazilian fighter Pereira hian hetianga hun tlem te chunga weight tam tak akat thlatur hian a fight nei tura ngong anengem ti hriat nan ni tam a om talo tun tha June ni somni pokwa khel to UFC 303 a in lan tur Brazilian fighter Alex Pereira hian middleweight kg somriat pathum huang in elna champion kongren a shen nuwa weight division pania champion ni tomin kg somkwa pani in elna light heavyweight a in son chawa light heavyweight a fight masabera fighter tha yan Blachowicz su mi pui makti khopin har salau takin a hne ngalani kumkomi ani atanga judo lo meltriat to yan Blachowicz hi in bon thiam ani ba ka UFC a Pereira melmalian Israel adesania pon alo noi to lo khapa fighter tha ania ma se Pereira heroin adasania anhe lo nuwa atan chawna lian tham engpo mason se tlomni mel ala mulo chunjom zelani Alex Pereira hian light heavyweight huanga a in son chaw nuwa ne lo nei lawin alakal tlong chaw mek zela tun tuma a fight pui tur iri porhas kanen an in tum masak tuma a ne nuwa light heavyweight kongshen a sheng chunjom ani Poatan hand of stone tia ming lemon pack kut thak na mai Pereira hian UFC weight division pania champion kongren sheng thei turin Conor McGregor GSP Daniel Cormier Henry Cejudo le John Jones te nung zoin weight division pania kongren ngei hlut alo sheng to ani Alex Pereira tumpui tur Yuri Porhaska hian kumsa ni somni pania UFC 275 Singapore naya UFC light heavyweight champion kongren chu turin Glover Teixeira amachona Glover Teixeira laka ne na chan nuwa light heavyweight champion kongren a sheng chun som ani kumsang ni somni pani December a voi ni nan Glover Teixeira nen in machon tura ti anilea ma se adara liam ane awangin Porhaska hian fight nei thailawin a title kollai a kalchan angaya a in liam nuwa a fight le namasabera Alex Pereira anne zawtalo ani McGregor le Michael Chandler te fight cancel wanga chople chila fighter panhi te insult torati ani tak wang hian octagon chunga insult torati fighter panhi te hian in po chahnan huntam an nei lo ve ve komin april ni som pathum UFC 300 ti mobile arena anaya Jamahal Hill nen anin machon ma khan Alex Pereira ke dingnam ke jungchang hi atliaka emi chungchang hi UFC nei tupa dana hoi chuan soin fight zoa octagona ka chau khan Pereira liam hi ka hmuwa
a fight nei na a hliam emokati line a team te chuan kar ni kalta a hliam ani thon soya a team te chuan ka ke chung tang hliam wang mai chuan ka fight tur hi ka thul thiang lo tin fight anei lui ani tin Alex Pereira ril rupau khozia an soi ani Irish fighter Conor McGregoran a ke chung tanga hliam a tora wangin hundai tak chung ama tum tora lo ngak to tu Michael Chandler ma chon thailoin chuan nam asiama adin mun anga lo ding to John Jones heroin a ke chung tanga hliam nei chungin heavyweight a Cyril Gain in champion kongshen alo hreng to thunga hei wang hian McGregor fight cancel hi tuar zuaw le doi cheptia soisel tu an nual reng ani chung zinga chuan UFC light heavyweight champion Islam makache potelin Islam chuan exlama post siamin ikizung tang terok te tello po khan in sol thei tin a teammate khabi pa tongkam lo man to arte ti chu McGregor ka na tongkamatan a mangzui ve ngalani McGregor le Michael Chandler the fight cancel wanga an IO fight nei tur Alex Pereira heroin Jamahal Hill nen an fight truma akazung tang hliam ato chu chuanlam siamnan amang lawa chuti rualin Jamal nen an fight kha atan nahau tak atling phak lo ati thai ome ma se kha fight kha thlamasa masale Aprila thil thleng mai kha ania aladam chiang lo ani chuan kickboxing legend Alex Pereira hian fighter poison le rang porhaska atum huna adu ang thalin ake aman thei arin amlawa akutum ero ala laom viau thungang boy division pania champion thai kickboxing legend fit rukle inches liasa Alex Pereira hian mixed martial arts fight anei nuwa record tha anei chunjama fight voisom pani anea tum som lai ne na achanga tum ni tlom nein tum riat ngot atum puite knock out mangin anne thai ani UFC a hundai lo te chungin fighter thatak tak Sean Strickland Israel Adesanya Yan Blachowicz Jamal Hill tun tuma amason tu Yuri Prochazka te alo ne to ani Brazilian insultiam Alex Pereira hian anun malama khovel sherlo fighter ro puini torin ro puina anei te chiam bik lo kumsom pani ani atanga school achal son huwa motor ke siamna huna atho pain zungol veya achhuak dera chumi nuwa ero anun herdang nam torin kickboxing amelchia chautana tuna ero khovela fighter thale hlom berpol aron ni chauthai ani Brazilian mi pui chuan vor Alex Pereira tumpuitur fitduk le inches thumasa Yuri Prochazka hi mixed martial arts fighter ton shiat nga big ania Prochazka hian tundin muna a MMA career tum som thum panga khel toin tum som thum ngot nena a chang thaya chung zinga a ne na chan tum som ni pruk laya chuan a tum puite knock out mangin a ne thai ani tundin muna a mixed martial arts rikota Prochazka hian tumli chaklo ania tum khat tro anei ve bok ani Czech Republic mi puite tan ron Yuri Prochazka heroin mixed martial arts lama bul atan main football alo khel thina an open line tum zachuangota in sol boina in nam noi ani baka arwal pui ama chautu tur zongat zel thei khopa in sol shot ani Yuri Prochazka hian mixed martial arts samhel that ma hian football hooligan tian soithin kainin in pex war kan ti nena ang khata ngai thaya voitam tak ain ham noya anun thlak danglam tu ero Michael J White channa never back down film kha ani James Lin sa YouTube channel interview ani na Prochazka chuan mixed martial arts khovela akapen tir tu chu never back down movie a en wangani thu asoi ka movie du ber alani mixed martial arts khovela min nuk lut tu ania ama angkhani katum thina ni tin Yuri Prochazka chuan asoi ani Prochazka hi fighter danglam le poison ania chuti rualin atum puitur Alex Pereira hi fighter lom le kut thlak na ani UFC legend Daniel Cormier le Anthony Smith tapon Alex Pereira ne theitur chuan grappler tra
in buan zung thei le game plan thatok tak nei lo chuan thil thei lo tluk ani te in Pereira chakna le chaklona an lo sei to a Pereira chu ne tur chuan bai fe angai tin an lo sei to ani tundin mun UFC light heavyweight a Pereira han ne thei tur zinga tuna atompui tur hiri porhaska ming lian ber pol ania porhaska hi striking nei thale in buan thiam ani porhaska hian kumsa ni samni pati khan Alex Pereira coach UFC fighter thale wrestling nei tha Glover Texera alo ne to Texera hian alo ne to lo hiri porhaska ne thei turin a fighter Pereira hi thatakin a train nga yang ti arin ama chuti rolin porhaska pon a champion kongchen la le turin thei topin malam apan zela fight hmuhnawm tak kan hmu ngai arin UFC fighter Gilbert Banson a thian lai anram Brazilian fighter Alex Pereira chungchang chu soin tundin hmuna chuan Pereira hi UFC a minglian ber pol ania manager thatak Anderson Silva te holo enkol to tu George Guimaresan a enkola tuntuma a fight tura po hian a lo bera US dollar million nga India poisa cheng noi sangli za som sari chuang a lak lu ngai rin thu sai kan maloka fight lom tur tunkar to panei tur India rama ni som thum chole jingkara fight nei tur UFC 303 a hian main event a Alex Pereira le iri porhaska te intum hian featherweight a Brian Ortega le Diego Lopez te anin machon anga light heavyweight a Anthony Smith le Roman Dolidze te anin machon bokang Irish pachal Conor McGregor le Michael Chandler te fight cancel ni ma se UFC clear to titan kan maloka fight ngalel omle hmuhnawm takin min mok meka TV lama en thai lo tan po Geo TV Play Store download in he fight tur hi en thai aniang